just joining us. Lief en mooi was kleine Saar, maar beslist onhandelbaar. En haar zin wist altijd door te drijven. Had ze in haar koppig hoofd aan zichzelf iets beloofd, wist het daar hardnekkig bij te blijven. En hoorde zij een ijscommando roep door de straat, dan brulde zij: ik moet ijs, mama, en anders ben ik klaar. Η ιστορία δεν μπορεί να γράφεται με βάση μόνο τα επίσημα στοιχεία. Αν θέλουμε οι επόμενες γενιές να καταλάβουν τι έχουμε υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια, χρειαζόμαστε απλά καθημερινά δείγματα γραφής, γράμματα από ανθρώπους που βρίσκονται σε καταναγκαστική εργασία στη Γερμανία, ένα ημερολόγιο, ένα